لباجار رقای هزین سوریا دموکراتیک بشک مزن جتاغا القادسیه کنترل دکن و دو فروکین چاودریه داعش تیننا خواره. لدو گوندین هرما عفرین شرد نافبرای پگه و ارتشا ترکیه ده و انقره بشک مزن جهزین خود دشینه دورین درع الفرات لباکره سوریه. بولشگریان چار هزین ریوبریا خسر ایریشی گوندکه ترپسپیه دکن و پشتی 2 سالان لسر رواندن آوی زاروکا بناوی سیران لعنین شر جیانا خوش دست ده. بولتنا کردیج اورینت نیوز ایوار باش دسپیکه ده جباجاری رقایی. دبردوامی اپراسیونا کنترل کرنا باجر ده هاتزانین گوهزین سوریا دموکراتیک لطاغن روجاوا و باشوری باجر پیش دکوین. لگوری زانیاریان جدوه و شروانین سوریا دموکراتیک اپراسیونین برفره لهر دو انین روجاوا و باشوری باجر پیکتینن نخاسم لطاغا القادسیه گو بهتراوی هاتیه کنترل کرن. ده همان دمه ده هزین دموکراتیک ایریشکه چکدارین داعشه بسر تاغین درعیه و البرید ده لروجاوای باجر رد کرن و نیزی 34 چکدارین وی رخستنه هاتن کشتن و هن چکین وانجی هاتن دست سر کرن. ده همان دماوان شروع پفچونان ده هات راگهاندن گوهزین سوریا دموکراتیک دو فروکین چاودریه ین داعش آنین خواره. جدرین لشگری جناوا هزین سوریا دموکراتیک دانزانین گو دوه دانه ایواره شروانین وان دو فروکین چاودریه ین رخصنا داعشه لسر اسیمان تاغن روجهلاتی باجار رقای آنین خواره و لگوری همان جدران داعش دریا وان فروکیان ده روش و تفگرا شروانین او دیا غزبا فراتی دشو پاندن. هاتا زانین گو هفپیمانیا ناونتوی اریدایه هزین سوریا دموکراتیک دا گو لدیجی هر ایریشک رژیمی لدردورا رقای راوستن و برسوا هر ایریشک وانجی بدن. جدرکی لشکری جناف هسده که یه پگستوناوی سرکه تکسکر که هزین کوالسیونا ناف دولتی فرمان دانه هزین خواه جبور روبرو کرده هزین رژیم سوری لگندوار رقای. وی جدر لشکری دیار کر که کوالسیونا ناف دولتی بریارا خواه جبور روبرو کرده هزین رژیم درخست بشتی که رژیم و میلیسین وی کتن دورا الرصافه لباشوری رقای و اما جکر که دروجا شمیه ده شرو پفچوند ناف برا هسده و رژیم و آلیگرین وی درکت هولی بشتی درخستنا بریارا کوالسیونی هروها ویژه دری گوت که کوالسیون موشکن دجبری فروکیان دانه هسده جبو اگریا ایریشن فروکین رژیم اسد بسر خال و جهن هسده و دوام کر که هزین کوالسیون ناهل رژیم و میلیسین آلیگرین و ین شیعی هسده لنفچه رقای ارمانج بکن جبر که رقا و نفچه وی وقت دفرك دزفتا كواليسيون ده تناس كرن. والفقر للقضاء على تنظيم داعش من خلال جالي خوفه اخي فري حسد عميد طلال سلو دا خويانيه كده ده روجا دشمه قوت كو هزين رجيمه دروجا حفده حزيراني ده بأوايكي برفره إيريش برسر نافچين كو هسدد هياما شر سيمهان ده رزگار كريا لباجار طبقة و بنداوا فراتي سلو اشكركر كو ارمانجا رجيمه تكبرنا اوبراسيونا رزگار كرنا رقاية هروها سلو تكذكر كو بردوانبونا إيريشن رجيمه لسرخالن هسده لپارزگاه رقاية ده به لهسده وكويله وگرينه وما في خوي روا جبو بروانيه دبر هزين خوده بجه بينه لهلك دن هفپیمانیا ناونتوی بسروکاتیا امریکای کشتنا میرکی پلبلندی داعش لسوریه راگهانده هفپیمانیا ناونتوی دریا داخویانی که ردازانین گود انجام توبارانا فروکین ویده بسر باجار میادین ده د 31 ماه گولانا بوری ده مفتی داعشی بناو ترکی بن علی لگل هجمارک چکدارین خواهاتن کشتن هفپیمانیه دیار کرد گو ترکی بن علی خودی ناسنامه بحرینیه و جسال 2014 و ولاتی به توانا داعشیت او ناسنامه جیک شاندیه. لهرما عفرینه ارتشا ترکیه و پشتی دربازبونا خاکا روجاوای کردستان ایریش بر سر دگوندان چافکانیین خوجهی جباجار عفرینه ج اورینت نیوز را دانزانین گو دوه ارتشا ترکیه
بشک جخاکا هردو گندین توپال و اعزره لنافچه بلبله دست سر کرن و پشره دست به کولان خندقان کرن. هروها ایریش برن سرزوین هر دو گندان جهیلا خو و یکینه پاراستنا گلیه پگه برسوا وان ایریشاندان لو ماشرکی دجوار د ناوبرا هر دو آلیان درودا بگو تو آگاهی دربار زیانان ورن ناس کرن. هر لعفرینه اف هفته یکه چکدارین عنیا فتح الشام ایریشن خو بسر نافچه هرمی ده بردوام دکن و لگوری جدران ارمان جه اوه گو نافچه جه خلکین و والا بکن. لگندوار عفرینی اف هیام هفته که گروجانا عنیا فتح الشام ایریشی مالن ولاتیان دکن و ده هر دو روژین بوریده. عنیا فتح الشام به تندی ایریشی دورن لنزی نافچه جندیر سیدکه و به تندی مالن ولاتیان دوری به گلیان آرماج دکن داگو نچاربن و دویج مالن خبرزن و حتی زانین گو گلک زیان مادی گهانه مالو سمیان ولاتیان جالیه که دن و هنجدران جه در دور عفرینی را گهاندن گوانیا فتح الشام گولک لها سمعان و کامپا اطمی و دارت عزا بجهد بن گندن عفرینی به تندی تو براندکن هر وسانش تجین گنده دیوایی بسر نافچه جندیر سیوه جهن آلاوین را گهاندن را دیار کرن گوچکدارن فتح الشام جه کامپا اطمی یا کوچبران مالن ولاتیان گل باراندکن و آرمان جه دامالان جه خودینوی والا بکن هر لبار ایریشن انیا فتح الشام ین گل عالیه دارت عزا به جهد بن گندن ایسکا و غزوانی ین به سر شیرا و وجی به همو جورین چکان آرماج دکن جعالیه خواه هزین یکینین پاراستان گلیه پگه بر سوا انیا فتح الشام دان و جدرا تو باران آرماج کرن و تانها روشانافچه تبلیه و نافبرا دمکه ده دنگ گلیان جنافچه دردکه ولاتین نافچه در روشکن آرام ده دجین و لبندی چاره سریه کنه داگو جیانا خویا نورمال بکن. حتی راگهاندن گو کروانک مزن یا علاوین لشگریین ترکیه درواسی دورین کنترولا هیزین مرتلا فرات لباکوری سوریه بون. لوی باره چالگوانان وینه دربازبونا کروانک لشگری ترکی بو باجار مارعی لباکوری گندوار حلب بلاف کرن. همان چالگوانان گوتن گو ولاتین باجار ترفعت و گندواری وی پیشوازیا آلیکارین بو بره لشگری دکن. تیزانین گوجبریا چند روژان و لباجار و باجاروکن مارع اعزاز تلجبرین و کفر کلبین تولهوی دنافبرا گروپین لشگری و هیزن سوریا دموکراتیک ده رود ده. مالباتا اندام پارتیا یکیتی جمعه باوی آواز گود زندانین ریوبریا خسر ده گرتیه داخواز جعالین برپرس کر داویج زندانین خواه سربس بردن. مالباتا باوی آواز بانگ که ده روژا کوچبریا جیهانی ده جه کوچبریا خواه ترکیه داخواز لریوبریا خسر و پیاده کرن گو جمعه باوی آواز یه گو جسیزده وی هیوه ده جهلا کسین روگرتی یم بسر پیاده و هاتی رواندن وی سربست بردن. مالباتا جمعه باوی آواز داخواز لهمو رخستن مافی مروان دکن دا زخته لریوبریا خسر و پیاده بکن دا چارسریا جمعه باوی آواز دیار بکن. لگندوار ترپسپیه هزین لشگری یم سر ریوبریا خسر و ایریشی گنده دگوره کرن. جدران جدردورا ترپسپیه دیار کرن گو هزین لشگری یم بسر ریوبریا خسر و ایریشی گنده دگوره یه روژاوای ترپسپیه کرن. وان جدران دانزانین گو ارمانجا ایریشا هزین لشگری ین ریوبریا خسر دا گو جوانین گند بدار زوره ببن لشگریا خویان چار. تیزانین گو هزین لشگری جبریا دمکه و دیسا ایریشی همو گندن روژاوای کردستان دکن دا گو جوانان بو لشگریان چار بروینن. لباجار تربسپی دهنوچه شهید بونا زاروکا بناو سیران مصطفى گوبریا 2 سالان جهلا هزین لشگری یم پیاده بو لشگری هاتبو رواندن گیها مالباتاوی.
تێزانین گۆژبەریە دو ساڵان ve hêzên leşgerî yên bi ser peyedê ve Seyran Mustafa li pêşiya dibistana wê li bajarê Tirpespiyê revandin û di wê demê de temenê Seyran 14 sal bûn û bavê Seyran Hesen Mustafa ji ber nûçeya revandina keçawî di krîzeke dil de jiyana xwe ji dest da û doh jî nûçeya şehîdbûna Seyran giha malbata wê got di şerê Reqayê de jiyana xwe ji dest da. Niha li barê mijara girtina bi binçavkirina awaz cum'a bavê awaz niha ji Tirkiye bi awayekî zindî keçawî bi mereye tu bi xêr hatiye vê bultenê min dixwast ez pirsa pêşî bikim bavê te çi agahî derbarê girtina wî li bawe heye dem baş ji stewj Tomasivanêjan wala yani ew deket Sûrî deket ba zarokê xwe dezna wan izin sefer bir ew deket ew tune bû yani tisekî ser tune ne bi Daeş re ne bi kesî re ew kiriye em bê teamül kiriye belê wanî wan hatin girtin yani hineke em nizan kê girtiye kê biriye em millet dişine bo esayîşê ew jî xeber nadine me mere nabêjin kê girtî kê birî ew nabin belê yani belê nakin kê ew kiriye ji wê demê de ta niha we ti têkilî we xwe negihandiye ti kesî goka bê hazir e an na bê li kîjan zindanê ye kîjan alî ew biriye we ti têkilî bi kesî nekiriye ya em çûn asayîşa Kobanî apê min çû xudiya min çû birayê min çûn ama kes tisekî nabêje yani em heta niha em nizan bû înak zêdetir bî em nizan kê derê ye belê Tu partiyên ên enekesê partiya bavê te tu tiştek ji bo girtina wî nekiriye we jî xwe negihandiye tu rêxistinên navnetewî bo bigazina bavê te here me elamiyan yani partî wî enekesê hevalê wî dostê wî gîşkan elamiyan nesir kir ama tixe ew nekir yani heta niha mer tisek bêlin nekirine me rêxistinên ser internetê Facebookê gîşka rarêxistinên mafên mirova giyara hemyara me got ama te ew tinene ti netîce tinene belê tu alî yani we gomişte fêm kir bi hewara we ve nehatiye tu kesî alîkarî bi we re nekiriye na heta niha tu kesî ne mer alîkarî kirî ne tisek yani elamiyan gotin ser internetan sosyal medya yani hemî dere gotin ama te ew tineye tu tiştekî rast û ced tune belê awaz diriya ekrana Orient News re tu çi dixwaze bangê bigîne bo serbestberdana bavê te belê ez bi hemû dostî hevalê wî re û birêxistinên mafên mirovan re dibêjim derkê ew peyedê re tewasul bibin bi tarîqekê bi riyakê re bon re bêjin yani bavê me berdin zaten kesekî me xênce wî tune em deh kesekin yani li vê derê li Tirkî dirima me çetine yani ew ne nêv me da bê zor enî zaten belê gelek spas awaz cimo keça cum'a cimo gotişqoniya ji Tirkiye bi me re bû û bi hêviya serbestberdana bavê we gelek spas bû demo bejdariya te Rêvebirê nivîzgeha rizgarkirina Kurdên Îzîdî li Duhokê diyar kir got 5 Kurdên Îzîdî ji nava destên Daişê li Sûriyê hatine azadkirin. Rêvebirê nivîzgeha rizgarkirina Kurdên Îzîdî Hesen Koro di daxuyaniyekê de diyar kir got 58 Kurdên Îzîdî got di nav wan de jin û zarok hene û ji sala 2014 ve hatibûn revandin ji nava destên Daişê hatin azadkirin û gîhana malbatên xwe. Koro dazanîn gotaniha 3037 Kurdên Îzîdî ji nava destên Daişê hatine rizgarkirin û hîn jî bêhtirî 3300 jî di dest wan de ne. Bulten berdewam e lê piştînav berekê. Kongresa Amerîkî plana operasyoneke leşgerî li Sûriyê gengeşe dike.